kam lelai. Pikhalan. Kanda pi tharai kan ni ka bisa. Kali jong na kan ni. Ba ka hospital te ka laj kai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Ka sorkar kala siulut iki lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor. Ka Krishi Vikan Kendra Giant Hills ha ka khan rotary uniu banai dawai ka ya ka office kreh kam wa puræ yongka ka wa em Hawaii Jer West Giant Hill District we ha gani ka sngi da panman le ye pan snya tho paj ba cha ki warem he ya to wa ka project TDC Nikra Technology Demonstration Component National Innovations on Climate Resilience Agriculture ite wo sikai yaki warep lang bagi bu stat thme ka mon uyada yaki marrem ne upangklan ye rep iriang percha ye kela ka sunmenen hagani ka sngi usumbut menteri rangba ka sorkar jela usngau balang dhar da manu ka mukongsan he em lang ka em dakhar Director of Agriculture R&T Department of Agriculture and Farmers Welfare ka sorkar jela US Rani Director of Agriculture Department of Agriculture and Farmers Welfare ka sorkar jela u Dr. G Pratibha PL TDC Nikra Aikar Krida Hyderabad u Dr. AK Mohanty Director Aikar Atari Zone 7 Umyam ka Dr. Larika M Chalam Formal Head KVK Giant Hills u Dr. Dayohimi Rambai Head KVK Giant Hills u Dr. PK Pathak PL Nikra New Head Wakiwi Najrong ki Paj Warem usnya bhalang dhar hawa kalam ongu haka jukat ni itip istat man gawa emkam hawaro kiliang nei tei daw ka sorkar da wanra ka yakithau isikai wa kerpang heyato wa irep iriang khnang yo man ki warep urep ki dei tip istat nei bha yo yo nong we yo dap yo biang lengbai emkam gani kathau isikai ki warep utip ki yaki jai sembe wa yahab wa iman ilong kathau kam jule uwayahab hakayi ka ayom ne bha mto waro usmbe to uwahoy hawro kithau we mto ijo iman kasunmenen hawro kithau ong haro wani liang ka sorkar India chirup ya kreh lang ka sorkar jela dayale ko pelut paisa dag spaklur ne benta ki warem we ka sorkar jela hapo iya khmat ke MDA dayale ko wanra bon ki mission nei benta ki pajba nadu ka yes Meghalaya ka hello Meghalaya ka focus prime hub wa kiwi na jrong we subsidy le san phau percent ye kwerep uthit kri pick up yo yo ki open mkam hawakit marrem nei te yarap wasan hajar semen chaki werep yo yo thit sembe we ong ha ka khat san tarik o wa chief minister Konrad Sangma wa deputy CM uprastun tensong dang ye kalam ki wo penbun chu chu yarap chaki werem ong haro wa ka sorkar da wanra ko kilat yarap lang bagi skim hawa chak ta ki marrem nei te yo pelayau ya ki mar de em ka marketing board ha ka chanat irep iriang khnang yo lai nei chak si dor ki marrem kam te Kyntu ya ki rep wa wan mi ye chem yu mut ki wa ki sahem khnang yo job ki he irep iriang hagani ka singi usumbut menteri rangba ade ikti haro ya ka kor povertila cha ka blossom nong rum ka wana ka chnong ni riang hajrong iyo ko ye nambes Nikra farmers we hawa pediang ya kani ka kor povertila ka blossom nong rum de ikhublei go ya ka chnat irep iriang we Kyntu ka le ya ki pra rep wo ya kreh chitom ki he kamrem hejo ipor Kyntu haro ka ya ki manbei manpa wo pynchlur ya ki khon ukruin ki che irep iriang han la to ki wada stat he pure puthile nei bha ha kini ki singi uyang ba ye kreh sorkar mto iwasung we la da ya luti ya ki khon hai rep ongo mduk hi de ki nei bha da ye ki uyen he yong ki ikjat hejo ipor le wa irep iriang to ubutlum he im waman ga singi ki bro ICR Atari Dr. AK Mohanty.
We would also like to felicitate our former director, Dr. G. Pratibha. Director of Agriculture R&D. Và kêu kia đây là prachang giu ya li luti ikan minong rep tehni por ngayo wa gajinya luti yang ki man go nangku chukrang ha galiang garep gariang yang ni te ikan minong rep te uman ni le te ki wa kreh minot ya kam yang ni nam ha khagili isni yo Cuba ikan khon miti yang lada em hestat le iki ikrem yo nada sorkar de ikan lebay nakarpat ikan ongrat lada ka mani gotay gawaya luti khon hagarap karyang tagi khon mdok kreh gi man gi khon yuyen halagi jong gi kijat to upai kari ya kata kam sorkar le to ya luti gi khon miti yang hagarap karyang te to garap karyang to ubot lom yang gajing im yang ko man gasni te do te kublai chbon penduduk tiap penduduk dem gue ikinong yalam penduduk tiap penduduk dem gue ke sorkar wakamon upun sao tui yakinong rep yung iwa nyo sa bon sin habrai kam kinigi institute research center open sao tui ni ba bon sin ni buchanong kedong yogi de yong jwa jong gi yo krum ke sorkaru ukhud yalang u phapure ikoni ka agriculture gari bedeng itv uret nongi yo krum ke officer one national in by one gla itv uret tv tung me to is a totally different subject and totally different matters ni klamu doktor yung idikte nugi nga translate dikte nugi yo bi bon sin ile mto ujo usumbe manu waro itaw mto kajo kisisen mango waro itaw nete daw em kanu tip uwan usumbe wito hakawan gataw uwan usumbe wito hakawan gapor nete daw wat em kan kanila form the government of India yakini institution ko he ni ko enable tag agriculture yo man sigurap man perfect yo man nigi educated farmers Coba ku nuksa kam nga tam to worep nga tam wer ke bal ngam ti badun ni khna bi bam mai pi ta man chi ben tan mo jop san mesi kertong mo mesi ada em la ka jong section la ka jong sector kata to dan khona bi kan ki jo jo mesi ada man ka si nga to number 1 dan number 2 Giant Hills district upsan ni mesi ada no ngi ya da man ka si nga to wa RTP sedang letok nawa ajari umamoy na nakut kumamoy na pala ngato wa aro masa wa te podang lai school option sigerto nai te por mi kini ke daw phet ke e price man go business ka manun ni kasi em na ka jong experience em ginong reban mumkun mogi ki kan gina garep na garep sa kon sakti kita wangi chas mem kam mem jam ga rebe ka nongi Ketutok ke failure we are failed to understand the importance of agriculture and farmers. Dari partly ke species ke sembe sorkar jo kreh. Kaya ke problem kan ni. Bunsen ke problem la lain ke tong ke organics. Kemudian utung utabi mbo edawai. Miet bahag ki dimtung wo mi ki bam ki di ke sok ke mi ke bain ko. Tang ke problem ikam ke sorkar wan Dunagi ke productions. Handai ai bida kedawai bela andai yiv your production smart tang boda em side effects. Nai te daw em kan ga man research center. Penlut ke sorkar India in collaboration with the government of Meghalaya. Dadi ki pakulur. Bunsen man yi production na problem yang marketings.
memorai ten lut bun daga bai ko penmi bani ko dai los kino rep yong ini teda wan ke scheme bun dai kamu kudong ke CM assure emigen ke financial support ng sorkar kana ulai nong rep ya sebab matu ke jing lut ke jing tab ke bai sum be ke nong si ke bai ke sebab bi pogasan hajar chiton handai kalu dai bi em go mi keduk usuh hajar stor to the loss tenai te da em kam gini institutions em kam ini guidance ke advance kam tam ke advance technology from the central government diwa incorporate lang with the government of Meghalaya lembaga horticulture lembaga agriculture lembaga veterinary lagi wiri department buya to pa ikar ka man ka tamam kun mo ga production capacity emiga wi ka farm share go permi plan pa umro lembaga chilak teliksi mom chilak persen pa hajar teliksi kan ni ka man pijan tiba biga lembaga office go dapi emiga ngotela paila ay scheme for horticulture greenhouse ketu la lembaga ji puræ la thumbu yu joru sumbe chmada na gamni nong mimu emi por kwa slap duan slap te yapul ma emi por kwa slap ko si te la yapul mari ne te da em kami gini ki doctors ki scientists ki gaji hakawon dul tu la di kam gino ra biu kan isi woro jat istat em kam wa if you want start with tip ye pair untuk ka jo takamong ngkong ni ko kam kecek tu ni kamong go pai lagi ki bai ki pa mani to ki leaders ki Wyrta ni benta ki khon i khon ni miap jagi correct kita to ka jo skia lagi in man ni ki brun kum khain kore woni kreh you become ni udap dio por mem ga political party go jo klam kan tha bai ki no kreh ki no ki lower classes kambeng kita ke khoi pan kana kita ke lumyu ile item to kreh Ikreh by kreh khonai pito hagok sorkari there is no great jobs there is no lower job but ikreh to ikreh wara tada ya trok gile to ikreh hi tada khoi pan khanai le to ikreh hi le ai stu le to ikreh typically chong ha ni tipu yo wara play bagai important role ni tada namu driver truck ikar memrel yang bayam tang lam namu driver tu wakit ku kit blok kit peri tai blok miok yo tipi katai boring driver tu ye paklam kesan we should understand what is the importance of our labor forces coba orang kat ni le kura ukhi le em galang kha le em ga tha ko ba le klemu wodo malik uta le klemu malik wodo miok kre uta tipi katai tau interrelationship angga dependent on each other. Ile ucap mi bon sen ko do jo kelam benji ko mahajon ni ko yo. Tigi ko yo ko mahajon tok millionaires. Em farm share farm sinyang em go yo ko bon lag handi dik spa ken. Handai bon sen im jo em ki coronation jo em ki te ga anor ke bichni. Hani kanne si uchem bi to hai woni mata klam ke start klam ke jite klam ke experience po chon la. Ka experience to kam ko bon sen ke the word experience to bon sen ma yo ginong rep ka ni ba ki mamulai skuri pili mamulai puræ gi but they got the experience from their father from their parents now khanai pimpam gomen kam ga yong i sorkar to ko boite ko prakhat ko do thia ni menta gerit kiria warga chet pick up le tipinong i farmer they kawan partly sorkar sponsor ko 50% ke subsidy yo bukit jol ke jeb yo imbi jo ai ke tu ko farmer plus ke tu ko san hajar chkli how nong rep untuk waki kawan partly simbe yo butet kata dang perkhat ini ngau chip ni saro di semni na ye chongi u focus ni wais ka maduna silang ngut gitu san hajar ko focus plus yo to ko por rep kali kini wara to handai how orang mahajon sa tu warga sana jarong 5,000 is nothing. How would do ngawang ipi economic man? Em ga yung gumyo tanggaw tit ko man diyaw tipinam tip ni te. Em ga yung gumem sket tang spawajar le ten ang o perok mena economic man.
Jinga kam tam how you talk with downtrodden people. Pen you not ko ika mino mik mati. Naite daw isang thu bi ka jinga ing pai ba. Ila pen mik bi ka sorkar ki jaj. Pai kam si MLVH kodang ang gawin program ni adis ng chief minister po State Central Library. Ay chagi dor bar chnong. Ang mata ay chagi kindro ko sa ko ka bo gym ko bo PT shop ko bo restaurant ko take kiri mo. Neba ngi way de ka sorkar baka mong tani ka kong ustad ko pala. Let him to apply school khoni. Ka jimo dito focus on government job. We are making a blunder mistake. Neba mana mi study tip emi ka opportunity yo ka lar apply jam perite. Kam apply kami kreh business. Kam kreh business apply kami no issue on that. Hab emi ki challenge, hab emi tau iki fighter. Utok muru tau meliku em truk wada ko biang. Ir gino rep emi ki powerful tools. Tini kani batai hani ni prime minister mem gino rep ni Obama. Mem kamu chong keris adori i leader yang i. Mem kamu chong ke yung di pynchlur. Mem kamu pelai school kon is segi highly institution le de klembang. Yung pendapat bengi tok pikin orang way bami. You are the most important people in the country. Kabojan yung agriculture tok de lakrur. Hari bun misau tok bun okey cuba betul no. Kanuksa iko rem do timit ke sarkar na. Jok mi projectin. Ngau kanai pito ibon sen the policy of governments. Ile bon sen do thya ni betaw rem. Ni ba you bai. Permi biga chor permi biga jiap do yap do dan bidong senem si ba pol ga slap ko phera ko plak sebi bor bor chilior. Ile wan gi skim go pher khana ji si tem de. Por on the yacht the man so the man ki tour ki je phane man ora che yaw memot het tang ka dor train boy ile po ke marketing board lambaga ko so ka sar par man bon se man yogri no thet ki business corporate kse ki pinyonya ki squeeze ka dor kim kerma mo ki train stom jong ki farmer hane ki knyat ka dor tang ki yo ka de ka profit na ka ta ka daw government ka step in no lambaga policy hak ba de ka marketing board. Kini waro to sang tu han ke problem ten agadu berkatakan miang ye dor tau yo dai ta po te dai bo cha kan ni kon kata ko tin ikan tu dru to dia ngote mi len tu dia ngo nei te da kinore ham du sang tu bakla pi man bi ke front line ki chipai yo jaj bru ha ke country level ni oro to nei te da yo ki ura ani ka office ni ke research tapi jibuk ke menyo ni KVK kana buk to ringan ni na klik na ma ang kani bo ga bon sen chubo tu em ga skin go polite upran sa de 1000 krore man ni state kawin ga office ko chak tipen ga skim lai bai ka mom tipen em kam ga ba penem kam ga mo chubo tu kreh gi penem kam ga kam scientific method mom to mo ka tet ka kam yung ga office ko e kam tadi. Cuma untuk buat lagi cilak teri. Kalau ibu tu cilak teri do sampai hajar teri. What is the reason? What is the cause behind it? How funny kita tahu ke kami lagi office. Tahu cuma untuk kamu berjaya tiang. Dan sampai hajar teri. Kamu sampai hajar teri. Dadap debian dadap dekot di paiba itu ke demand and gaps. Dan you come extend expanding support. Dan you come the bonbat bendunai cili district.